Ah. Napay mabuhay. Okay, ayaw yun nang namatay. Mabuhay yun. Okay, kinsay ganahan maminaw storya. Okay. Unsay buhaton gani og naay magistorya? Maminaw. Wa gyoy magmarites. Kay delikado og naay pangutana unya dili mo makatubag. Okay. Ate, auntie, naatay kuno lollipop no? Okay. Paminaw mog maayo kay naram din i-premyo din ako di ay. Naam di ko i-premyo di ay para sa mga bata nga maminaw. Inig pangutana unya taglima ka lollipop. Taglima gyud akong ihatag para ang inyong mga ngipon madugta. Okay. Kinsay nakasulay og kaon og paniudto ang inyang gigamit pan? Ayaw di ma. Ha? Pan naniudto kag pan? Ha? Sa simpak. Unsa man to siya nga okasyon? Pista? Kalag-kalag? Wala. Mingani kay way okasyon kay lain magay na luoy kayo ka og pista to nya nagkaon ra kag pan, wa ka kapamista. Kinsay nakasulay og kanang kaon og tinapay or pan nga ang iyang sudan isda? Wala no? Murag dili ka talagsaon ra kay na diri sa ato ang lugar nga nagkaon kag pan nya pagkauman nagkaon ka og piniritong isda. Murag di gyud na mahitabo no. Mahitabo na dili. Di maayo kay nakahibalo mo nga di gyud na mahitabo. Karon na ako istorya nga nahitabo sa Biblia bitang mga harina nga gipang bake nga gihimong tinapay. Unya ang ilang ipares ana nga sudan isda. Kuyaw kayo dito day no kay sa Biblia na record na nga dunay pagkaon nga gipanalanginan sa Ginoo nga hingdaghan. Unya ang pares isda dayon pan or tinapay. Okay. Magsugod ang atong istorya dinhi ni karon. Okay. Ang title sa atong istorya Barley Loaves and Fishes. Okay. Kini si Little Lad, ang iyang ngalan si Little Lad kay gamay man siyang bata. Kining bataa ang iyang amahan, ang trabaho sa iyang amahan nananom? Mangingisda. Asa man ta mangisda dapit gani? Sa dagat, sa fish pan. Sa fish pan kay dali ra ka diha kung mangisda ka, dali ra diha kay gipreso na mga isda. Pwede ta mangisda sa fish pan? Dili kinay tag iya mapusilan. Okay, ang iyang papa mangingisda. Unya nahitabo ni nga istorya didto sa lake nga Galilee. Ang ilahang lake dito matawag na to og sea. Dagat kay lapad man kaayo. Ang papa ni Little Lad unsa gani? Mangingisda, tig panguha og isda. Unya ang trabaho bitaw ni Little Lad mutabang sa iyang papa og sizing. Ang dako ilain, ang gagmay ilain, ning tabang siya siyang papa og hipos pod sa uban nga mga isda para ibaligya para sa ilahang panginabuhi. Kinsa may papa diri nga mangisda ay or mangisda? Wa gyud. Kinsay papa diri nga mamintol? Wa gyapon. Kinsay papa diri nga nag-uma sa basakan? Tanan kay ang atong palibot diri basakan man. Okay. Unsa kay trabaho ni Little Lad? Mo tabang sa iyang mama ug papa. Kamo, mo tabang mo sa inyong mama ug papa. Basin og inyong mama ug papa dito nanilhig, unya ang ubang imong papa nagbugha, unya kamo nagsilpon-silpon. Nya yahay kayo. Ang inyong mama ug papa nagtrabaho dito, nya kamo nagtanaw ra og TV. Pero si Little Lad, pirtig yung buutana pagtan-aw niya nga iyang papa busy. Duulin siya dito kay mutabang og hipos sa mga isda. Okay. Ang ilang kuha gibaligya ang uban. Ang ila pong kuha ilahang prito. Gikaon ayo sagkan-an ang buhi pa. Giprito pa. Giprito dayon giparisan og pan. Mo na kung giingon ganina nga sa didto sa Israel sa istorya sa Biblia ang ilahang pagkaon dito pan unya parisan nila og isda. Kita di man ta mukaon diri kay ang atong pan ato mang parisan og Sprite. No? Sprite to. Aron gyud matulon. Ilaha dito tinapay pan og isda.
Nya ang musulay mong tinapay nya inon-on, murag laing lami no. Nya pan ang sagol nya sandwich, isagol ipiit dito ang isda. Murag lain. Mao na nga sa di pa sila magsugod sa pagpangaon. Unsay buhaton? Okay, mag-pray. Kinsay mag-pray dire? Kadaghan gyud mag-pray. Unsay iampo anang mag-ampo tos pagkaon? Lord, tabangi mi karon mula kami ana. Unsa day? Unsa day Mark? Unsa imong pag-ampo Mark? Mugbo kaon na ka? Agoy, sakpan ni si Mark ba? Si Mark. Unsa din na day? Si Ryan day. Mark naman doon. Mark Ryan biya, Mark. Ingon biya kog Mark, ikaw gyud bungol. Unsay buhaton? Inig atubang sila misa, mag-ampo pasalamat sa pagkaon. Lord, salamat ni ining pagkaon. Hatagi kami ni ini adlaw-adlaw. Panalangini po si Mama magpapaug, mangita og pagkaon. Aron mi mutubo og mudako og mahimo na pud ming mga buutan nga bata. Okay, karon. Usa ka adlaw ni ana kay ang kay ang dalan, ang balay nila daplin man og dalan. No, ilang balay daplig dalan. Hala si Litulad, natingala man siya. Nga, daghan man kaayong mga tawo nga ning labay sa ilahang balay. Ipareha ni ba nga, nay mo labay, nay magmotor. Sa una, dili lang magmotor. Magbaklay lang. Tanawa. Natingala si Litulad. Unya, nangutana siya. Nangutana si Litulad nga, Ma, ngano man na sila nga hinglabay man dito, amli na sila padulong. Ingon dayon ang iyang mama, kanang mga tawhana ning labay na kay muadto na sila didto ni Jesus kay maminaw og istorya og maminaw sad og wali. Ha? Ingon dayon si Litulad, Ma, pwede ko nga mukuyog og muuban aning mga tao kay muadto po ko gusto ko mutan-aw ni Jesus. Uy, niingon dayon iyang mama, wa gyud nay problema anak, basta gani, pareha gani ani karon ba inyong mama ug papa. Iniingon dayon ang inyong hadring teacher si Ma'am Sinaida. Gichat de dito, oy mga mamag papa, naay magstorya dito og bahin sa Biblia. Di ba inyong mamag papa ingon din, uy adto mo dito. Ingon ani po si Litulad. Ingon dayon ang iyang mama mo, adto ka dito kay nindot na ang imong atuan kay maminaw ka ni Jesus og istorya. Pero ug mo adto si Litulad, naa ba ipabalon nga snack or wala? Kamo, kung palakon mo sa inyong mamag papa, na ay balon, wala? Ha? Kada na mo ito mong eskwela, day. Wala mo'y balon. Nga kamo, pag i-recess, magsihi mo pamalit. Katawa na yun, kaya naigo man. Wapay pambansang awit, nangauna. Saan yung mga bataan ingon na yung mama. Okay. Kinahanglan, nga sa di pa ka mo adto, andaman te ka, og balon, aron di ka mapasmo. Agoy, sa ato pa, kung ang mama gani magpadala og balon, pinangga ka or dili? Pinangga kay kita, pinangga ta sa atong mama og papa, mo ito nang ipa-eskwela ta, mo nang gitagaan tag balon, gitagaan ta og pagkaon para dili ta mapasmo aron mutubo ta og dako og mahimo sad tang bright. Mauna nga, dara imong balon. Basket. Uy, usa kay sulod ani. Ha? 5 ka tinapay og pila ka isda? 2. 5 ka tinapay, 5 ka pan, dayon 2 ka isda. Mao na ilang pagkaon dito. Kamo og pabalunan mo anak karon. 5 ka pan, unya napay isdang isud-an. Na murag miingon mo nga, ma, moderno naman taron ma. Murag burger siguro na imo ipadala ma or hotdog. Unsa may mo amak? Ha? Pao na nga. Dara imong balon mo adto ka didto. Karon, tan-aw na to si Litulad ug ning adto dayon ba gyud siya. Tanawa si Litulad, ingon siya, Ma, goodbye kay mo adto nako didto ni Jesus. Nagbaklay siya. Tanawa diha siya agi sa kasagbutan kay aron duol ra siya makaabot ni Jesus. Kay ang iyang tuyo didto nga makaabot siya. Uy, malipayon kaayo, smile siya sa iyang kagalingon. Ala, makaadto na jud ko, makakita jud ko anang ginganlan og Jesus kay maayo ra ba gyud kay na si Jesus mo imo istorya. Unya wala mo kay balo nga si Jesus ra bay naghimo nato nga tao. Ha? Nakabalo mo na wala? Mingani kay balo mo. Okay, tara. Dito sa unahan nakita na gyud niya nga naglingkod si Jesus. Nagpaduol gyud siya maayo dito sa kay mga istorya ani no.
nagpaduol siya maayo. Pag abot niya didto, naminaw siya pag-ayo, agoy ang gihisgutan ni Jesus may tungod sa pagbuhat sa kalibutan. Ang giistorya ni Jesus mao ang paghigugma sa mga hayop. Ang giistorya ni Jesus ang paghigugma sa isig ka bata. Dili awayon. Dili ni mo sumbagon. Ang gitudlo ni Jesus dito nga ang tao dili mangawat, ang tao magbinuutan yud, mauna iyahang gitudlo aron ang mga bata magdako sila nga buutan kaayo. Mauna ang iyahang mga istorya. Unya kay daghan naman kay istorya ni Jesus. Unsa na may mahitabo og taas-taas na kay nga panahon ang iyang pag-istorya. Hala, muunsa man? Gutumon. Okay, humanang istorya og silitulad nangita na siya pwesto. Kay mulingkod siya dito. Pero sa wala pa na niingon si Andrew nga disciple ni Jesus. Isa Jesus, Master, paulion nimo ang mga tawo. Nga og muuli sila dito, wa may kaon dito, layo magay ilahang ulian unya. Usa may atong buhaton niingon dayon si Jesus nga pangita diri sa ato ang palibot nga mga tawo kung kinsay nagbalon. Unya kinsa may nagbalon dito? Ay silitulad ang nagbalon, 5 ka tinapay ug 2 ka isda ug niadto dayon si Andrew, niingon dayon si Andrew, huy batang gamay, ana ni ba batang gamay, pwede ba nga kanang imuhang pagkaon nga na sa imong basket ato nang i-share ngadto ni Jesus? Usa kay tubag ninyo kung si Jesus ang mangayo? Ha? Hatagan or ihatag ang tanan? Ha? I-share. Okay. Pero niining bata apirting buta na. Insya ako ning ihatag ni Jesus ang tanan. Uy, ang isa ka basket yun. Ihatag niya dito o gidala ni Andrew. Dito atubangan ni Jesus. Karon, hingsunod pud si litulad ug iyang gilili. Ingon dayon si Andrew, Master, naay bata nga nagbalon. 5 ka tinapay ug 2 ka isda, gilili din ni Jesus. Uy hala, naagyo di ay gilili po sa bata usa kay buhaton ani no. Unya ni adto ra bang panahona ang pulos lalaki nga naihap sumala sa Mateo, sa libro ni Mateo, 5,000 ka mga tawo, lalaki ra na, way labot babae, way labot bata. 5,000 ka mga lalaki. Unya 5 ka tinapay nya 2 ra ka isda, pakanon 5,000. Na maglugos magani na ninyo aning isa ra ka payag ning 5 ka pan. Magtimo-timo na lang mo ana. Okay. Gitan-aw ni Jesus. Agoy, unya curious po gaayo si litila sa unsa ka na no. Saon ka na ni Jesus? Nga makakaon daghan man kaayong tawo. Agoy unsay gihimo ni Jesus? Iyang gibit-bit ang basket og nagampo siya sa iyang amahan dito sa langit. Ingon siya, amahan ko, panalangini kining pagkaon. Nga kini nga pagkaon, makakaon ang tanang tawo. Pila gito ka mga tawo? 5,000. Makakaon ang tanang tao pagbuka sa mata. Hala, pagbukas mga mata. Niingon dayon si Jesus, mga disipulo nako, Andrew, Pedro, ihatag ang pagkaon sa mga tao. Natingala si litulad nga, gitagaan siya. Uy, ang katong 5 niya katinapay og 2 ka isda, ming daghan man hinuon. Gipanghatag sa mga tao og wa gyud nahurot. Tan-awa ang nahitabo. Nawa gilili ni litilad, tanaw si litilad, oh, hala, kada hatag, sige maghatag, di man mahurot diha sa basket. Hala, grabe yun kagamhanan is Jesus, no, kay ang 5,000 gipakaon lang sa 5 ug 2 ka isda. Unya, sige hatag, wa gyud nahurot, ug ang tanang mga tao gibalikan pa gyud sa mga disipulo, oy, mukaon pa mo? Dili na makaaya, perte na gyud kay busugan, buto na imong tiyan. Di na gyud makaya, mauna nga natingala si litulad. Nasyak siya. Oh, moto nga. Moto nga pag human og pangaon sa mga tawo nga busog na, ay nagkuha po dayon sa iyang basket. Kay muuli na siya. Pero paglabay niya kay mo pauli, giihap niya ang basket. Pilay na bilin kay busog namang mga tao. Agoy tanawon nato og pila ka buk basket, ipuhon nato pilay na bilin. Ato ipon. 12. Pilay na basket nga nabilin? Nga wa gyud mahurot sa mga tao? Ha? Uy, 12 ka buok, grabe ka milagro, grabe ka power si Jesus kay ngano man.
12 ka basket ang nabilin sa pagkaon. Karon kay niuli naman si Litulad, nagdagan-dagan siya. Nganong nagdagan-dagan man siya? Usa diyang gusto nga isulti dito. Sa inyong hanguna-huna, unsa may isulti niya ni Litulad dito? Ha? Naguna-huna mo? Ha? Nganong nagdali man siya uli? Unsa kay itabi siyang mama dito? Unsay nahitabo kuan? Ha, unsa may hitabo dito? Unsa may hitabo ha? Ang nakuan sa paghimo sa Ginoo nga nanaghan ang Agoy, nakapunto siya. Ning uli si Litulad kay iyahang itabi ngadto sa iyang mamagpapa kung unsa ang milagro nga gihimo sa Ginoo ni Jesus didto sa daghang mga tao. Tanawa oh. Naawa ang iyahang mata. Ma! Anong ma? Abi nimo ma. Ang akong 5 ka tinapay ug 2 ka isda ma, akong gi-share ni Jesus. Unya pag-ampo niya ma, pagbuka na mo mga mata, puwerte naman daghan ang pagkaon ma. Grabe gyud ay ayo si Jesus. Dayon niingon po dayang papa nga. Kana si Jesus mao na ang naghimo nato. Unya mao na siya naghimo sa kalibutan ug sa tanan nga mga naa sa sulod ug sa mga bituon bulan ug sa tibuok universo. Moingon dayang mama nga ikaw kinahanglan yun nga mutuo ka og mutuman sa gisulti ni Jesus. Kay ang gisulti ni Jesus dili ta magbad, magbinuutan, magtinarong og labaw sa tanan mutuo ta sa ato ang mama og papa. Di ta musukol pag ingon nga tabangi ko rin nak, okay ma, way problema. Nak, hugasi ang plato, way problema ma. Basin og mabali ba? Hugasi ang plato, nya rama kay wa pa ko kahuman aning teleserye. Ma, wa pa mi nakahuman aning tanaw aning kingkoy. Kay dahil narabay mga internet na dire, himog silpon-silpon. Tabangan yun ang mamagpapa. Kay aron madali ang trabaho. Muna nga, nagmalipayon sila. Tanawa ang hulagway. Unsay gipakita nining hulagway? Nagunsa sila. Kinsay maka-istorya? Nagkaon, natural. Kaya na mas lamisa. Ay, nagampo ka. Very good, yung kaayo. Unsa ganito? Before ta mukaon, pray, magampo sa Ginoo. Ngano nga magampo ta? Magpasalamat nga? Ha? Magpasalamat nga gihatagan tag pagkaon sa Ginoo matag adlaw. Okay, kinsay mainampuon dire? Ang atong leksyon karon kanang pagka mainampuon. Kinsay magampo dire? Muadtog eskwelahan. Muadto rin dito sa likod sa sira. Lord, muadto na kog eskwelahan. Dili intang ko maligsan og tartanilya. Di ko maligsan og motor, di ko maligsan truck. Muadto na ko dito, di ko makakitag away, magbinuutan ko, di ko mo mag-abot sa eskwelahan, mutabang ko sa among ma'am og sir nga manilhig dito. Na, unya pag uli na pod, magampo na pod. Salamat Ginoo kay nakauli ko, nag-ulan pero wala gyud ko na apse. Unya na ula taligsikan ko, wa gyud ko mahilante. Mao na ato ipasalamat sa Ginoo. Muadto og eskwelahan, magampo, inibalik na pod magampo. Kinsay magampo dire before matulog? Basig muramog iro or iring hay tulog dayon. Kisa may magampo. Okay. Di ba ang tawag ng pag-ampo sa inyo ang uban mga G, no? Magampo. Unsay ato iampo before matulog? Kaon ang atong pag-ampo? Dili. Lord, matulog na mi karon uban ni kami nga kanang gatingog-tingog nga wakwak diha ra na sa layo. Anaon ninyo? Then pagabuntag na pod, Lord, salamat kay nakamata pagyud ko. Unya buhi pa og maayo among lawas. Sa tanang panahon unsa ta? Magampo og magpasalamat sa Ginoo.